Amasa penin kukitang pa thusim ngai jing ho le subscribe a bol pi a share a na bol pi viewer ho na chunguwa ki pa thu kan sejin chule lungsit ta in subscribe bol lo lai na hi le subscribe nei bol pi in lang notification bell ola nei koi pi in tin kong ta ve tunia thusim in sei diu hi a hi le fiction story kukitang pa nang kai mil thei poi ahin zia nunga nau si hau kip thusim chu anangai pan tau hi te artist khat kaung hi chun migen the mei thai cha hi na chun kison lel na le zat chat na I chen gei ham kanejin mitinin e ngai sang hen lang muntina ko na kimujong le mimol hi na chun e kison lel sa zingin ahi sene wapat gen thei jagat puma chunnu ang luma zong no ma zal theilo chunnu lungpi ken wang le tho hat wanga metric ana zo ham kahin mun thupi gam thupi ta ho a ko na kamu ji teng le kison lel nan kanadim jin a hi chan ge ja mimol hi zong leng ka chunnu pathin het zal le ei tau pi jing zal chun gel pha lovin gammin thang ta hon zong kana kalsong zingin pathin pan pi zalin thama na le lo sap na lovin kawai kon kawai hlung zingin ahi kuki chate dinga nikholo pi ta chawang kut ahong hlungin October 26 in Delhi tulpi a zaila oi dinga KSO a ko na ko na lekha kamuji chun thlasampum ki hi zong le pathinin talen ap lo pi pen a hi je chun chedingin ka gigong tan a hi ka chun nun tawna e man pi keu hi lovin ka dei ka ngai cha jo se e su tu pe in hiti chun phaiza airport chan e hung tha in ke jong ka ki pat do ngal tan a hi Delhi zona cheding kana hin ka gyal pha lovin flight ka miss ka tan Karnataka airport zo in ka kumtan ahi kahlun na ding hlung thei lova hiti a ka che khil ta ji chun lungdon nan ka dim zengin lamlen pa ma kamo din le zengin ka phone kala do in KSO Delhi ho contact ka nei sun chu colding ka ti le ka phone battery 12% bo ahi kit tan charging bol na ding la ka hekit pon English ka het khama waitress ho ka ho pi le ama ho English tho dan chu ke mi mol het chi a hekit ta pon a hi kalungdon manin ka Bible kala do in kasim le sam number som nga chang sa yi na chu kasim do in ke jong pathin kovin ka taw tan a hi zan ahung hitan kagil kil ji chun airport pa ma ne thei zu pasal khat na chun kachin ne thei ho chu kanen ka bek koi na langa che pheiding kisa a kaga athai phei chun kanunga taxi khanin e hin tat khata na hi zan khang nidan ni le ke vela kaum kha chun hospital a ICU ward in kan aumin kalu chu na ka sawalin aya tia ka pen le nurse khat ahung hlai lut in are you okay sister a hintin kenzong fine where am I katile nomin kicholin azole kahung kit di he tin e da lakit tan a hi phat chom khat zowin gol hlang khat ahung lut in English in a hin hovin ka het kham chun ka don but in a hi le nurse khat to a ke hovin ka vet le nurse nu chun amin bolal boy ati chu kazata na hi chupat in kahai ahung nom do min o ama hila kazat mi anahin ke chun koi bep a hidem kazat kanam mi umlo na a hiti akom hi tin kanalung leng wai hle in tin kalung thimin ka kheu hovin a hi chomkhat zovin lo a hin choizin ahung lut in emi ka hi chu e na het lo a hidem English ngenin e hin hovin kenzong ka ho pin ulal boy ipiti a
hilai za ka ham nei sei pi thei ding ham lalboy oh emi nahi ham now sorry ke the mo hi je ka het man lo ka a kain su kha hi ne ne ke phalam hi be o gen thei jaga e ma hello ke ma hi chan ge za nehin boy pi ka ki pa e o lalboy now hoya bache go nahi ya hoilai muna nahi ham ne ne lalboy ke not is me kahin delhi a chawang kut manga chego kahin flight kamis kha je in su na ding helowa kauma hi je tua kum nahi karnataka heloham lalboy henge a hi je now a kho hle zenge hi jong le October 2029 lang le na phat dom ta le keiman delhi a na hung tha na nge kut jong naman khompi na nge na gel theile namin be nei sei pi thei lo ding ham ne nei lalboy kamin ne nei a hi je ka ki pa e hi chan ge ya nei hin khoto hi le thu na ding kanai poi hi jong le iza kai nei pa pathinin atam zon na dit nan te a hi le nang hilai za I piba na to ham ole na chen ham lalboy ima thu pi ta jong a hi po e thil new ka bol mai a hi bo chu ne YouTube a artist nei no official ki ti khu nang na hi ngam ham ne ka hi je lalboy a hi po e thil new na ti chu I pi ham sei pi khama nei gel nei sei pi tango please lalboy nei sipai pang mai ka hi bobe mi chula nala sa thip to ka ngai sang loi na hin zan I momo a ka kom le nala sa ho ka ngai ji a ka ki hlim ji a hin nei ki sei mai le YouTube channel na mel kamu le atta a hi ki hi ka sawale ata in na hoizon na fresh thede ne kamphat I pito ki ma dina ka ki pa e pa chat bol na theme na kama thlum sele hiti a ka ki holim jing hlon lai jin ho hong wa tan lalboy chu a ki saboi hle zengin ka phone battery full in ei hong pen ken jong kanu ka call in ka thil to zo se ka sei pi in nini sunga hospitala chamden dinga ka umji chun izakai ka sei pi in alungim lo na dingin aphat nan ka sejen a hi chule delhi ke so ho zong ka thil to zo se ka het sa in 29 zo a lungdin ka sei pi ta na hi lungim na ta thil ka to hi zong le ka het kha lo na gama ka zat ka nam mi khadin khoto ta a ena boy pi chu ka gel le pathina kon panpi na ka chan a hi ka hen kalup na chunga chun pathin ka thang wa in ka taw ta na hi pathin hi aphamo monge angai cha a thumte don lovin akoi ngai pon mi hemin pathin thilgon hethem lovin anaki thlaseji zongle aman aphat chan itaw naw e san pi jingovin ingai cha dung jovin e ki thopi jivin ti zong kamuche ne nini sungin hospitala kachamin 20th October in izakai su tup a hitan lalboy umna ina ding chun e puitan a hi lalboy hi aloi sipai khat ma to uma ahin pasal na hi zong le room chu athing selin nunga felta na to akilowin a hi aloi pa chu zadang mi ahin hi zong le English ka het kham chun ka ki ho jibin a hi ani thlonin e ngai lu hle jing thlonin hi banga mi khoto thim loila golding ka nei kha chu wangpha ka kisan pathin ka thang wa in a hi lalboy hi apasal mel hle jingin ata sa aphan amel hoizin a chandanin zong mi pha a hi chu ai ki he jingin a hi 80 tabang khat anaki hile izat mi lo na khana tin min e hin bel le ki kilet sa mai the a hi a kilet sa jong da lo ding a hi je
aman ei kho sa ta a ei boy pi chu ka ngai lut na achom hel jeng abangin a hi keizong kadam ta ji chun ajing ni kho 28 nin ulal boy le aloi pa to flight ticket gagalawin kaung kile langun mun chom choma kawa levin ne thei tui tui ei ne sa thlonin mun nom ta ta ho kaga vevin lim ka kila khomun nom ka sa the jengin a hi ni thla lampunga velin ka naw in kaung kile kit tawin a hi ka kisil thingin ajing ni kho a che ding a hi ta ji chun ni thla in mai cham ka simin ulal boy le aloi pa chunga ki pa thu ka sejin laga sa khomovin tawna kamangovin a hi ajing ka mata in ka thowun ka gi go jawun ulal boy aloi pa chun neding a simin fly jingka pung som a ki panding a hi je chun an ka hin ne khomun ulal boy to delhi ka chi khom hlonding a hin aloi pa jong a hung nomin hinla in nga ding lo ji chun ulal boy anom pon a hi kong do hlonding phat in ken jong kadil sil atha khat chu ulal boy loi pan keimina anaki chindin kapin a hi le akipa hle jengin aman jong pe ding kanei pon hi sum sang khat hi na chadon na ding tin eipin ki thalel ta in ka hung po do hlon ta na hi changa cheding hileng lungim gen thei ta a ka cheding a hin ulal boy jin ei hlon pi je chun kalung amung zelin a hi chule aman achut lo na mun jong ga hi sam lo atlat na sa jeng a hi le pasal a hi kit je chun ka ki son pin kalung amo mon jengin a hi Delhi airport kalun hlonin good volunteer ho mi nga in ei hung poison a hi artist chu mi get ka hi win adang zo se ke sangin ahlung masagam tawin ke chu anunung pen ka hitai ulal boy jong ke to ei hlun khom sa un mi pi hlun nan achum che sa de tapovin a hi room khana artist zo se kom khomun pasal nga le no mei thum ka hi win ulal boy jong pasal ho chu to akivop jin a hi pathian pan pi zalin kin chu anom hle zengin alo thling hle zenge city a hi ta ji chun ke chun mi tampi ki khom pon te kanatin a hi hinla gampam zengin zong mi atam hle in community hall in zong adol zo pon a hi kut ki chainin mi pi a ki hian gam tan ge zo se zong a in lam zonin a che gam tawin a hi ulal boy le ke zong nop le da thu lova namun chi zona ki thading chu kaung hi hlon tan hapta khat hapta ni mai ki bop khom ka hi hlon wangin ulal boy chu a phat na ho je le a ki ta na ho je chun kamo ngai den zengin aman zong seinom hi zong le ei ngai te ding ka hen a hi kani hlonin Delhi airport ka hin zone hlonin airport a kona changchanga ka na hlon ka jot hlon ding a hi tai kalung a hel hle zengin hi zong le che lo thei ka hi tapoi hi ji chun ken zong gip khat ka chon dil pon khat lukhu khat khut bu globe khat ka chon Xmas card khat present ka bolin card chunga chun kuki tangpa nang ka hai mil thei poi tin ka jin a hi ka china ding phat anai ta ji chun lam ka a ka ki man cha ding dan ho ei hilin boina na nei le nehin kol pai zengin na hlun ka sia kalung mong loading a hi 18 a hi aman zong x give tin thilpe tampi ei pen nang la sa them min thang na hin na china wa na ho a naman cha ding tin suitcase man tam ta khat zong ei cho pi in bag gi sa ta a dop le le ngai lovin nawa selin ei kai le sa in a hi flight ke pat do ding konin lung hel ta in ei hin ven mi li walhadi de in nei kahung ka sen ei na nga zingo kahung do ting le ka sei nom cheng ka sei za
kalunggel mulso kanome kahung ka sen e nanga zingo please atin kenzong he olal boy pathin phat sa ahi le ananga zingnange katin sit ka zon tan ahi kalung helwal ji chun mitli khamzo lovin kanali so manin ahi damselin phai ka hlungtan airport in kanuto kanile kagang silunga umte ni chun ei hunga on damsela ka kimuto ta je un ulal boy ka kolin nene helal boy damselin phai ka hlungtai je nang na hlon hitam ulal boy nei I miss you so much ke ka kipat do nai po ye nang dama na hlon kanga ahi tua ke ka kipat bep ding ahi nene ulal boy ke ka hlun lo le I piti di na ti hamo ulal boy na hlun lo le na nunga hung ding hung holding ka ti na hi e ne ngai lo hamo keila tu chan kamitli aba chet chut jeng na lai jin nene helal boy kangai je hejong le thliso poite ade in nang pasal na hin chuti hi o kati le kanun koiham boyno na ke hopi chu e hintin heno karnataka a accident ka to laiza ena boy pi ulal boy chu a hi je kati le keizong nei ke ho sa o atin kanu to a ke ho hlonin kanu in ki pa thu a sei chai thei pon a hi ulal boy zong fly a ki pat do ding a hi ta je chun in hlun lang le ki jamat taute tin a koi hlon tan a hi chuin restaurant kalut ovin kanile kagangin kadu chan eine sa hlonin ka ki tot ovin chuin heni hegang ipidinga na hung hlon ham lengwai ki sa alai ta na hung balu hlon ka ki pa e kalung among chome kani boynu na accident thu jong ka zawin na ulal boy jong alung gim keje ama jong hungdom ahin hi jong le suti amu lo je a kahin pui thei lo a hitai chule kahung lo na je pen hi in hlun le sei khom nau te ong ne ham heni hi chen gama ei vil dinga na hung hlon je in ka ki pa e pathianin phat thei na bo hlon hen ni thla lang a hi ta je in lang zon din ka hung ta win a hi in ka hlun nin ka kisil thingovin kanu le kanin an a hon hlonin an kanevin a hi le ka kizo phat on khosunga upa phabep le pasor pa chule kaloi ho ahung khomun vai hlun na le kathil to ho chunga dama ka ki pa na mai cham e hung sem pe on a hi ka ki chaijon jan pung som lang ana hitan ahung ho zong ache gam tawin a hi ke ho zong mai cham ka semun ka ki zo phat on ulal boy ka kol le ala tapon ani ve channa ka kol la ala lo ji chun cholwala I muhitan te tin ke zong ka I mutan a hi azingin zong e hin kol di pon kalung adong manin hi zong le sepai a hi ji chun aboi hin te a on teng e hin kol tan te tin ken zong ka kol tapon a hi ni thla in kani le kagangin mi phabep a khom hlonin a kheu ho le kani chapa lal boy dinga eina thum uwa kanu le in sung mi tu le be hon eina phat sa o a hi ta dan ka hin hedo bep in a hi kalung gel a kichi la zengin ipi seza gel ding ham ti zong ka hedo wa thei tapon a hi aji chu kani chapa lal boy hi to anaki vop zap hi zong leng nunga gol tlang ki ngai na thu kana sei khalon pon aman zong ngai dang anei ding ka king mon ken zong athu ala beza kalung se jeng thei lo hi kit hi chubanin nunga gol tlang thing set ka hi hlona kona ki mukhata lo ka hi hlon ki nin a hi phona ka ke ho ji hlon wangin midang ke ho banga mo ki ho ji ka hi hlon bovin a hi
chupet ta chun kanun ehin kovin karum a kon na kapot do le kanun hitin ehin seje boinu nanile nagang na thumin ahung hlonin in nahung hlun masangin kana ki ho chai tawe tua manin athum hlon chu mun kinai vel hi lo jeun phatlen ni kho zong negon to pe un ati hlonin iti phat hi le nati em keile nanile nagang ki phat sa wang chu kumbul January 12 ka phat sa a hitai ne henu heni hegang chule ahung ki khom ho zo se ka zanaw ka peve ken zong phat chomcha kamang no me nathil go no hi amanalom lo me henu ipichu hile ulal boy to ke zong ka kimuto khapon neulaiza ki kimu hi zong le nunga gol thang thing set ka hi hlon zowa kimuto khalo ka hi hlonin chule aman zong ngai dang anei te ding a hi chule kanile kagang hi zong le ki phatlam ka sa the e aji chu ke mei thai cha het na jilna nei lo ka hin ulal boy wang officer den mo atu a hitai chule heni hegang ka ulal boy hin ngai dang anei za na phat sa hlon lo ji a ama lunggel hilowa nangni deidana ke nei pui gol hlon ham ka het no me chuti ding a hi le ke zong ka gen thei ding nangni zong na gen thei hlon ding ulal boy zong gen thei ding a hi je ipi hi zong le ke chu thu chom ka hitan ulal boy kam chenga konin zong tu ni chanin lungsit thu zong ka zakhanai poi hi je chun lungsit ta in ki ho tu masalovin thulu na sim jeng po hi te ti ka taw na a hi hi chan ka sei jovin karuma kalut in ka phona lim ho ka vetle Karnataka a ulal boy to kalim ho kahin mudo in kahung ding ko na nei kahung ka sen e nga zingo ati chu kahin gel do in a hi chuphat in ulal boy ka kol a umpi aloi pa chun ahin pick up in English hello kahi wangin het kham kham chun ka ki ho hlon le ulal boy chu bu se khosi ji in ati asa zap zap in hi je a cho na hin ho pi thei lo a hi atin aha lel ham kati le jan thla a kon chun a peng peng jenge hospitala kapui jun tu hin a all tai doctor hon ni thla le pot do thei tan te ati ve a hin tin a hi kanile kagang koma ima ka sei thei lo phat chun kanule insung tu lebe ho aki phat sa dung zoijin January 12 ni khua gopdin asai thlawin aki khen tawin a hi zanin Bible kasim le ulal boyjin e hin kolin nei ipidoi na pu a hibanga ngai na jeng hamo gift nei pi ho ka kivon le kadam hut hut jenge tin alim selfie live a hin thonin a hi nei no ulal boy nadam lo lam zong anaki helowa no mo ka sat e kain kho sa nom wangin bol thei ka nei poi hungdam loi loi zo kahin tau pe e katin a hi ulal boy nei ka kipa e nang nei tau pi le kidam sel tan te ken ngai wal ji a hiti lo ka hi zong iza ki he thei da hai na ha 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 nei nei ulal boy nei ngai le ka ki pa e kp ngai thei hi lo nang e ngai ma sa pen hin na te chol jong na chol ding a hin nomin ki chol do tan mangpha ka ki ho chai hlonin kalel ji chun ka e mutan a hi thil dan ho sei pi ding ka ti le adam lo to ka ki phalamin ima ka sei pi pon a hi hiti chun phatle ni kho anachal jingin hetman lovin December ahung flong tan Christmas adingin mitin ki got na ahung ki pan ngal tan a hi alangkhana ulal boyjin nei kahung ka sen eina nga jingo tia ei vai hla a hin tun ama battalion mun alhun ta je in
dei manga ke ho na zong a thei tapon ama to ka ke ho mat lo ka la a January le keng nei ding ka hi kit ta je chun lampi ni zot khom ka bangin ka machal thei him pon a hi lungdon lungjin to thu a lung ka gel nan ka ta sa chu a ki khetul jingin ulal boy jin tun ka koma lungsit thu sei ka hi zong le ei lungsit a hi chu ka ke ho ji hlona konin ka hen ei nanga zengo ati hi gol tlang ching ta hon nunga amo hel pai ji lo a hin kimoto kit ni a sei ding chu ka ta san a hi kani chapa ulal boy dinga da jeng ding zong ka chun nu thu nit lowa ding kanom kit poi aji chu kapa hi ka sen lai za anabe a hitan kapa so pi kani khat se kit a hi ji chun kanu hin jidang nei talowa ke eina kho kha a hin tu a eitep na chu gol lang i zat in tam zong le kani chapa tailo midang nalung sit le nangai lu thei a poi chule nani hi na pa so pi sun a hi ze in na hlasit sa lo ding a hi nani le nagang khu khan kho to them ta a hi hlone na ulal boy jin nang ko ma lung sit thu a hin sei khel lo wanga sei ding ki za chat a hi wanga nang ngai za hin khu aman a hi khu na het em nani te ni hi aman a hin sol a hi bove hi ji a chu mi wang pha na hin nani te na kho to thei ta na nei kalwal a nang dia a pha talo a hi ati ji chun kanu thu a nong dingin ka ki ger thlatan a hi phatleni ache jingin ulal boy zong ei ho khatapon suti amu lo ding chula ana sei masat a hitan ho pi ding kanom jin hin la aman ei ho ji lo ji chun ka ki phalam kit jin ke ho mat lo na asot jep tan a hi Christmas ahung nai tan nikhat hol sunga phading changpol pu a kon ding khanglai hol a kaga zawin a hi le bu sen e hin bolin kachit to ka khut to kana tui to lel ta a in ka hlun le kani chapa ulal boy ana omin kamu chun ka king dot jengin kaga hovin hena ulal boy naung hamo hongo chibai bol hite ti a ka khut ka pe le kana azawalin ha chit a ka chit le chibai ka bol mo ke hlonin a hi ulal boy nei nadam lo ham namit ho zong asan zengen na thau hinam kiti a na gop hle zenge ne ima ka ti po e ipi le hung ki sil ta di inge kalu anawalin kati zong anom pon ulal boy ole nei hung ki sil thiengo ananga inge ima ka hin pu pe chu azole kabet sa di chu o atin keizong room a kaludin ka kisil zovin kalel walji chun pot do lovin kalum den tan a hi kana i muluman tan kanu in ei kai thovin ka khosi ki je chun lo ei ne sa hlonin jan pung som langa kaung kha le kati ana ol domin kanu le ulal boy chula common room a mei ana oi hlon na lai zen a hi keizong ka chin amani koma kaga tole ulal boy le anu le apan kanu to keidingin silonga pat bon hoi ta ehin cho pi ovin ki phatlam zong a omin za chat zong kasan a hi chuin ulal boy jin ehin ko nai jin nei wedding dress hoi chi hi na deyem ga ve o na dei pen order i bol diu aphat masanga hunglung te ding angai je ne bokara aman tam theina lom me aman hlom dom ve hite ulal boy as nikhat se lo pi ta akin inei ding hiza izat man hi zong le nang din cholal ponge kanau nang na hlen lo le ken cheho sanga
man tam zo ka thlen na lai di he ne ahile mili ki won na din hi cheng hi lakhom jengo hi te aman jong chu tamwal ki pi zo di hi nam ulal boy ole hoisel ta hi but ke mengo ki hi intin avom hi ka ki won kit le kolvom ho ka ba di thu hi za tin amu ahin simin ne ha ahile akala chu khel the hi chu o tin achom khat pencil color zo ka thlengin ahile aman jong order abol ngalin aphat ahi ting size te to a la din a sejen ahi chu in kanu in lalboy zan asot tan imutaute nang jong na lel ding ahin na naunu chula imu khop se da hung tho do ahin atile ulal boy happy keini chom khat hung to hloni nge please ka sei nom neu khat au uma kanu ahi jong le keilum tange to sot be se hlon hi in lalboy hilai kho na lup na ding tin room azon tan ahi chu in ulal boy yin ka komin nei do nom sei nom kanejin adi di in nei don but ta ong nei sei jo he o lalboy kiti khat kingai pi anei je ativin adi ham nei he o adi poi kingai pi chu ahi pon delhi ka chi lai za exen ka to thu chu na hetan hi chilaya izat inam mi umlo hitam ka ti lai za izat mi khat in eina ho pi eina boy pi chu ka ki pana achul thei poi ka ki het to hlon wangin akingai ka hi hlon poi lalboy aphai ahile ama to chun ipi ki thu thla na nei hlonem ne kaung ding konin nei kaung ka sen e nga zingo ati e hi chi tai lo adang asei kho a umdi poi ulal boy amonga nakoma lungsit thu asei kha ham ne asei kha poi ahin ei ho ji dan ho wang ei lungsit hile kilom ka sai he o ulal boy ahile iti phat le hungdia ki seyam ama ne kumkit jun julai lang ati bata kahechin ta poi je ulal boy o set nakimu man hlon lo ding hita hila no mo na sa em boy ne he o kin ipi ka sei thei ta ding ham no mo sa na ding jong ka he di poi ahin izakai nang chunga kingam phot ding ahitai zinei nong hita jong le nang phat sa a kimu thei hi lo ham ulal boy hi naw kanom ta hi e ke jana hi teng go hlang to na kimu le ke i kati ding hamo tin ahung to in ka thip be phat chun kalu ahin thamin nati dap dom ta he che o boy lum tai te ni mut thei lo le message in hin sei le chun na tin ading do in akizit pumin room azon tan ahi keizong lup na ka chen ulal boy message ka thonin ne heo tu zan din ki chol tai te ken zong sei nom kanejin jing ni khole sei khom tai te i mut nom mangpha tin ka i mutan ahi azingin hoima pot do lovin ina kaumovin zanin ulal boy komin heo kingai pi kilungsit pi na nei ding ka ging chan kanile ka gang thu na nil nom lo mana keve anaung hin te na ulal boy kingai pi kanei je i bola zo ki sei di ham ne ahile naka hlon i pi ti di tam ulal boy ka kingai pi chuna kapute chanu ne hiza ka hlona lungmon na le ki pa na ome kum tha le ka inei pi hidinga ka ki pui di ta chula ne as
thuta isei zong le na to te du zin kati a kapot do gut le ka khut a hin tu in ulal boy tota boy ima ka sai pi di chu kilung set pi ki ngai pi ding zong kana hol khapoi nunga ka dei chu a zi nai hi zong le tu lai mi sum ngai lungen mi ngai lu talo a hi ze a chu i dei dei ki mo hel thei talo nang hi inewa pat kana dei jing khat na hi banin kanu le kapa ki pa na zong nana hi kha ze a hiti chan kana ki nga mai na hi tai ken lungsit dang kanei ding thua boi na ding lo thieng sela ka sei a hi ke hi lo nang zo nana boi man di chet hi ta hi ne nei chuti a hi le ka ki pa e he o ke zong e ma ka boi poi pathin phat sa hi zeng hen ka ti tan a hi ulal boi zong Christmas ai man khom pi hlon dia hung a hi zi chun nom te in kamang khomun December 27 in Silong azonin kichen na kinding imama gonto din akiletan kumtha January 45 le kimu kidin anache tan a hi kengnei ding ni kho ahung nai hle tan hinla Karnataka ulal boy jin tuni chan e nung ho pi ta lo ji chun kalung anom thei pon jan khat ki phalam ta a kaga kol le switch off akitinalai se din a hi Karnataka ulal boy hi battalion mun alhun phat a boybal a hidem ole adam lo a hidem ke jinei na ding ni khola hunglung ding a hitan ipiti a hidem tin ama gelnan lungu in ka gen thei hle zenge ka jinei ka nge za khat veibe ki ho pi hen lang ka thu ho hi ki sei pi le ti ho ka gelin ka kol kol ji chu ni se tabang ahin hinla switch off zengin bo tan a hi golsa ka man ni hlun kim ni a hi paitan ka chun nu ki pa na a jinei di ka hi ji chun ka ki pa hle wangin ulal boyjin e tip na ka hung ka sen e na nga zengo ati chun a jole mi ki ta lo tin e gelin te a hi lo le a hlasina lom lom dinge o tin kalung thim chun apolel mama zengin a hi golhani zan chun ka weakness nu ningcha komin kalung gel iza kai ka sejin a hi le aman zong apuna hle in hinla ima alo thei di poi jingkho hungwa le mo puiza hungding a hi ta zeun lekha thot ji in lang dalatan 18 a hi chu in ken zong lekha ka ji in hitin ka sune der ulal boy dama hin kho naman jing ding ka kineme nakoma ka sei nom kho ta neiza phone kan bol ji wangin switch off a hi jingin sei nom cheng sei do thei lovin ka ume ven jingni kho le king nei ding ka hitai nei tip na le nei vai hla na wang kamil di poi nei ka hung ka sen nei na nga jingo na tin tun keila che ding ka hitai nangin gel le chun mi kita lo tin na te hi zong le chun nu thupi nel thei ka hita poi tun nei tip na khat ve din sukhil ta zong leng phat khat le ikimu ding ka kine me ku ki tang pa nang kai mil thei poi kadinga na phat na ho kadam lai sunga ka so mil ta lo ding a hi mitin din ki hilnan hung pang jing hen hi chi le kha thot hi namu teng le ka thim mo na nei ngai dam din ka hung ta ve chung mang pa na chan ding ji pha na hin pe te hen keima ne ne hitin ka ji in a he a jingin kani ten ei poi diu konin kanu komin heno ke che ding ka hitai na ki pa na ta a nei keng nei sa a in ke zong ka ki pa e hinla min mi ki ta lo 80 thei a hi a ji chu dilhi a ko na ka hung ki le chun ulal boyjin nei ka hung ka sen nei na nga jingo 80 a tun keila che ding ka hitan
hi je chun hi chi le khathot hi ulal boy ahung ting le anapitan chule na cha ke mi ko mi gama khoto ta eina bol bangin nang zong ama khoto ta in anabol maitan tin kache tawin ahi kum thum zawin ka umnaw silunga konin kanu vildin kanile kagang to kasen zile kalai gilga chapa kum khat bep to kahungovin kachen naw phai cham thing thlangam chu kong hlung tawin ahi kanu zong lunghel jiwal hin tin anugop chet jeng tan ahi atupa mel amu chun kipanan adimin mitli longlongin aki pomin ahi hapta khat wal ka zawun ni khat kanu in ka in nei pule ke koma hitin ahin seje boinu ulal boy na ti ji pa chu na jinei kum julai thla chun in ahung walut in lekha chu ka pen ahi le laina ta in asimin heno battalion mun ka thlun chun kadammon hospital ka ka chun ka phone anamang tan ka kidnap na jose athon a hitai hopi na ding number ka hetapon ka pi ka loi pala muncho ma posting ana che kitan ama be chu ana hopi thei hileng neinu number ka nei ding a hin I ma jose ke themo a hitai nei themo ka hin chan poi na keng nei nan hamjang patan hin la khat vei be na mel muding kanome atin aliso so zenge kenjong kalhamonin nang mela amudin punsil hoita kasil pein phata in kasasa in ka koma chom khat be din ka khamin ahile thakhat thling set a omin hi chi sung chun kenjong naloinu neng boy chu kazol pein amani jong akingai hlonin tukum kumbul chun ahung ki puitai neng boy zong nunga phata ahin lal boy jin zong nang zala aha lung sit di set ahi zan hi chun ahung hlone ativin tuni le kimu to thei ahi ahin tin ahi kanule kani tenin ankong ase movin neng boy le aloi pa lal boy ako ovin ni tha in ka kimu to vin kaloi pa ulal boy jin zong ki phat lam thu tampi asejin keinin zong ponsil ka silpi hlonin kaloinu neng boy ponve ka ve pi hlonin ahi itia ki he khalo te zong mun chom che a konin ka ki su tovin in sung khat ka bang zengon kum khom sungovin ka chapa gin neu zong lal boy le neng boy jin phat tam zon adon ji hlonin ahi phat a thin phat in ka naw che zon din ka ki thla do ovin ka nu zong ka ki puizun silong ka zon tawin ahi kaloi te niu zong ulal boy posting namun a zon hlon tan ahi happy ending story hichi thusima kona izil do no mu chu zat dang nam dang la a I zat mi emule kilit sa ding hilovin ki khoto ta a ki vet to ding a hi zoi mi abang loi hi azat mi iza gel lovin a umzin izat mi ngai lulowa zat dang phat bol kiti chu mi phalem tina be hi kita ta a ngai lut hi iti chan hi jong le adai thei pon chule mun tam ta a I ham phat nan ahung ki le zin a hi adang zong sei thei tampi a ome isim nawa aphalai ila owa ikihilna inei diwin kaunte me not thusim hi ata hi poi fiction a hi bove artist ne nei official YouTube channel kiti zong hi kisim thu a hi azole YouTube a anhol ta ta ovin nate mimo gol ha 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 ka best friend ulal boy ngai lut het jingna dinga ama mina ka hinji a hi thusim ngai zo se na bon chaw chunga ka kipa in phat kit na dingin ananga jengo hite